Ni inkuru ishimishije cyane ku banyarwanda bose muri rusange. Itangazo riturutse mu biro bya leta zunze ubumwe za Amerika, mu biro bya perezida Donald Trump White House. Akaba rero ngira ngo muribuka neza ku munsi w'ejo amagambo mukuru w'igihugu cy'u Rwanda yavuze mu gutangiza inama y'igihugu y'umushyikirano ku nshuro ya 20 agaruka ku bibazo by'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari, avuga yuko Burundi bwahisemo kuba impanga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe abantu babibonaga nk'impanga y'igihugu cy'u Rwanda. Kuko iyo urebye igihugu cy'u Burundi kandi n'igihugu cy'u Rwanda ubona ko ubundi ari ibihugu bisanzwe bimeze nk'impanga, kuko ururimi bisa nkaho nta bitandukaniye. Abaturage bombi ni nk'abavandimwe. Abarundi bisangaga mu Rwanda, abanyarwanda bakisanga mu gihugu cy'u Burundi kuruta uko bisangaga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nuko abanyekongo bisangaga mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa ariko kandi nanone ku rundi ruhande, iyi ni intambara imaze imyaka itari mike mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kongo yagiye ishinja kenshi u Rwanda ko ruri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse rufasha M23 u Rwanda rukagenda ruyakana inshuro nyinshi cyane ko bo bashobora kuba barafashe ingamba z'ubwirinzi. Amagambo yatangajwe na Ambasade y'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Dr Oscar Balinda, umuvugizi wa M23 mu bya politike, nawe bigarutse ku munsi w'ejo mu minsi itambutse, agaragaza ko abantu batari bazi ko hari imikoranire hagati y'u Rwanda na M23 nibo baba bafite ikibazo mu buryo bukomeye cyane. Hanyuma ku munsi w'ejo mu nama y'igihugu umushyikirano w'umukuru w'igihugu yayitangizaga, yagaragaje byinshi cyane, avuga ko yagiye bazwa kenshi cyane, ese mwamufite ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Ati ntabyo nzi, ati hari byinshi ntazi, kandi ari we mugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda. So nukuvuga ngo rero muri make iri navuga ngo mu gihe ku itariki ya 4 kandi ukwezi kwa 12 2025 Perezida Paul Kagame na Felix Tshisekedi bari i Washington DC bashyira umukono ku amasezerano yiswe aya mateka yaragamije, yavugwaga yuko agiye kurangiza intambara cyangwa amakimbirane muri burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagati y'ibihugu byombi, kuvuga umwuka mubi bakomeje gututumba hagati ya RDC ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Mu by'ukuri ariko nyuma gatoya kaza kuba imirwano, ndetse M23 igafata umujyi wa Uvira. Ibihugu bitandukanye bisohora amatangazo ati nyaboneka u Rwanda niruvana ingabo mu burasirazuba bwa Kongo. Hanyuma icyo gihe minsi mike nibwo M23 yaje gutangaza ko yemeye kuva muri Uvira kubera yuko igamije gushaka uburyo yakubahiriza amasezerano muri rusange. Mbere gato uko kuri itangazo riturutse mu bya Perezida Donald Trump White House, reka banze mbahe andi makuru make y'ingenzi. Nari inkuru yihutirwa cyane ikomeje kugenda imvugwa muri aka kanya, ndetse imaze n'igihe mu bitangazamakuru byinshi igarukwaho. Uyu mugabo yitwa Jeffrey Epstein. Amakuru avuga ko Somalia, Kenya na Tanzania mu bihugu Jeffrey Epstein yanyuzagamo abakobwa ajya kubacuruza. Bivuga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika iherutse gushyira hanze inyandiko, amashusho n'amafoto bikuye muri dosiye ya Epstein, aho muri ibyo hagaragayemo ko hari n'ibikorwa yakoreraga muri Kenya, Tanzania ndetse na Somalia, n'inyandiko zigizwe na paji zisaga miliyoni 3, amafoto 180 n'amashusho 200 bivuga kuri Jeffrey Epstein, byashyizwe hanze ku busabe bwa Minisiteri y'Ubutabera ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse hagaragaramo amazina akomeye cyane. Muri izo nyandiko kandi niho hagaragayemo ibihugu byo muri Afurika byagiye bikorerwamo ibikorwa bya Epstein byo gucuruza abana, aho babatwaraga bavuga ko bagiye rero mu bukerarugendo cyangwa se kubaha aho kwimenyereza imyuga n'ibindi bikorwa by'ubugiraneza, nyamara bari bagiye kandi kubagurisha. Izi nyandiko zigaragaza ko Tanzania na Senegal ariho hari inzira yo kunyuzamo abo bana, ndetse n'utundi duce two muri Kenya twegereye inyanja nka Mirindi. Izo nyandiko kandi zigaragaza ko Jeffrey Epstein yaraziranye na bamwe mu bashoramari bakomeye cyane muri ibyo bihugu, ari nabo kandi bamufashaga mu bikorwa bye. Bumwe mu butumwa bwagaragaye nubwo umushoramari ukomeye cyane muri Kenya witwa Sultan Ahmed bin Sulaiman wandikiye Jeffrey Epstein amumenyesha ibyirahira ry'uwahoze ari perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta ku itariki ya 9 Mata mwaka 2013. Yagize ati ndi muri Nairobi mwirahira rya perezida Uhuru Kenyatta. Epstein amusubiza agira ati hari imigambi ufitiye no kuva New York. Ati habiri imigambi ufitiye New York se? Ubundi butumwa nubwo Epstein yagiranye n'uwiswe Irina, aho Epstein yamubazaga niba nta bandi bakobwa baraboneka. Irina akamusubiza amubwira agira ati nta baraboneka ariko ndi kubikoraho. Muri izo nyandiko kandi hagaragaramo umugabo w'umunyamerika witwa Peggy Siegel wandikiranye na Epstein bavugana ku ngendo yari ari gutegura muri 2019 zo kujyana abakobwa babiri muri Kenya, aho icyo gihe kandi umukobwa umwe Epstein yamwishyuriye ibihumbi 13 by'amadolari y'Amerika by'urugendo n'ibindi byose yari gukenera birimo aho kuba n'ibindi. Yagize ati indwanye
z'abamasayi nizitaturya abajura ati bo mu mazi bo muri Somalia bazabikora. Izi nyandiko zigaragaza ko Tanzania yakundirwaga ko ifite ahantu heza ho kuruhukira nko ku kirwa cya Minemba kiri mu nyanja y'Abahinde, aho bamwe rero mu bakoranaga na Jeffrey Epstein bajyaga rero kuruhukira. Zigaragaza kandi ko abana bakurwaga muri Ethiopia, Sudani y'Epfo, Sudani, Somalia n'ibindi bihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba bacishwaga i Mombasa. Jeffrey Epstein ukomeje guteza ibibazo muri politiki ya Amerika no mu bindi bihugu, yari umunyemari ukomeye watawe muri yombi muri 2019 akurikiranywe ibyaha bikomeye cyane birimo gucuruza abana bato hagamijwe kandi kubashora mu busambanyi abifashijwemo na Ghislaine Maxwell bigeze gukundanaho nawe kandi wakatiwe igifungo cy'imyaka 2022. Epstein yapfiriye muri gereza mu kwezi nyuma y'ukwezi bivuga ko yahuye, gusa benshi barakemeza ko yishwe kugira ngo hatagira amabanga amuvamo akandagaza bamwe mu bayobozi bakomeye cyane ku isi. Impamvu nuko Epstein yari inshuti y'abanyapolitike, abayobozi bakomeye ndetse n'abanyemari benshi bafite ijambo rinini cyane mu mitegekere y'isi muri rusange. Akaba rero yaraje gupfa muri ubwo buryo. Reka nce muri Goma gato mbere ko njya kuri ratangazo mabwire ko Goma biravuga ko abantu bagera kuri 4 bo muryango umwe bishwe n'inkongi y'umuriro. Abana 4 barimo umuhungu bapfiri mu nkongi y'umuriro mu gace ka Kasika commune ya Karisimbi Igoma mu ijoro ryo kwa kabiri tariki ya 3 Gashyantare rishyira kwa 3 tariki ya 4 Gashyantare nk'uko amakuru aturuka muri ako gace yabivuga. Abapfuye n'abakobwa 3 bafite imyaka 4, Derice 8, Narcisse 16, Viviane n'umuhungu imyirondoro ye itarashyirwa ahagaragara. Amakuru kandi nk'uko amakuru abanza agera kuri Radio Okapi abivuga, nyuma y'abana w'abana yari yagiye mu masengesho ubwo inkongi y'umuriro yatangiraga. Impamvu y'ayo makuba iracyakurikiranwa kugeza magingo ngaya. Ababibonye batangaje ko ishami rishinzwe kuzimya umuriro ryatinze kugera aho byabereye kugira ngo bazimye, nubwo abaturage benshi bo muri ako gace bahamagaraga, ariko nyamara iryo shami ntiryigeze ribatabara ku gihe. Hari makuru AU yamaganye igiciro cya M23 ku kibuga cy'indege cya Kisangani isaba guhita ihagarika imirwano. Umuryango wa Afrika yunze ubumwe batangaje ko amaganye ibitero bya drone. Umutwe wa AFC-23 heruka kugaba ku kibuga cy'indege cya Kisangani usaba uriya mutwe guhita rero uhagarika imirwano byihuse. Mu mpera z'icyumweru gishize nibwo kibuga cy'indege cya Bangimboka giherereye muri metero 17 uvuye mu mujyi wa Kisangani cyagabweho igitero cya drone. Umutwe wa AFC-23 wigambye ko ari bo wakirasheho unasenya ikigo ingabo za leta ya RDC zifashishaga mu kugaba ibitero bya drone mu duce ugenzura. AU African Union bitangazo yasohoye kuri uyu wa gatano yavuze ko perezida wa komisiyo yayo witwa Mohamed Al Yusuf agaragaza impungenge nyinshi ndetse akamagana yivuye inyuma igitero cya drone cyagabwe ku kibuga cy'indege cya Kisangani mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo kigambwe na AFC-23. Yavuze ko kiriya gitero kuba cyaragabwe ku kibuga cy'indege giherereye rwagati mu mujyi kikanashyira mu kaga abaturage ba civili bigize kwica mu buryo bukomeye cyane amategeko mpuzamahanga y'ubutabazi, by'umwihariko amahame yo gutandukanya abasivili n'abarwanye ingano ikwiye igitero no kwigengesera gukwiye. African Union ivuga ko mu gihe kandi nta bimenyetso bifatika byemeza ko kiriya cyari kigamije intego ya gisirikare gusa, ikibuga cyarashweho gikomeza kandi gufatwa nk'ikiba civil, bityo kandi kikagenerwa burinzi bwuzuye hashingiwe ku mategeko mpuzamahanga. Perezida wa komisiyo ya AU kandi yavuze ko igitero cya AFC-23 yasabye yagabye kuri kiriya kibuga ari igikorwa cy'iterabwoba. Uyu mugabo yashimangiye ko imitwe itwaje intwaro itari ya leta idashobora kandi gushingira ku mpamvu za politike, umutekano cyangwa se za gisirikare ngo igire icyo yitwaza yashyigikiye ibikorwa bigamije kangwa bishyira mu kaga abasivili n'ibikorwa remezo byabo. Muzima ati ibyo bikorwa kandi bishobora no gutuma babigizemo uruhare ku giti cyabo n'ababitera inkunga babiryozwa mu rwego rw'amategeko mpuzamahanga. Yusuf yaburiye ko kwagura imiryango ikagera mu mijyi iri kure y'imbibi z'imirwano ari ikintu gikomeye gituma amakimbirane kandi arushaho gukaza umurego kandi bigashyira mu kaga gakomeye umutekano w'igihugu, w'akarere ndetse n'imiterere y'ubutabazi isanzwe ikomeye mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Umugabo yasabye AFC-23 guhagarika bwangu imirwano yose, kureka gukoresha uburyo n'inzira z'intambara zidatoranya.
ndetse no kubahiriza byimazeyo inshingano ziyemejwe mu rwego rw'imbaraga ziri gukorwa zigamije amahoro. Yasabye kandi impande zose bireba gutangira nta gutinda kandi mu bwizigame gushyira mu bikorwa byuzuye amasezerano ya Doha nk'ishingiro ry'ingenzi ry'agahenge karambye kagabanya amakimbirane ndetse no gusubira mu biganiro bya politike. AU yashimangiye ko itazatezuka kurengera ubusugire, ubumwe n'ubudahangarwa by'imipaka ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Kaze muri amakuru yacu kuri Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakuru avuga yuko umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump imbere ya Tshisekedi, Trump yasubiyemo ko yahagaritse intambara yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yasubiyemo ko yahagaritse intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo ndetse n'izindi zo mu bihugu birindwi. Ubutumwa yabutangiye mu iteraniro ryo gusengera Amerika National Prayer Breakfast ryitabiriwe n'abayobozi barimo Perezida wa RDC Felix Tshisekedi kuri wa gatanu Gashyantare 2026. Trump yagize ati hano hari Congo irashyushye, ati twahagaritse intambara n'umwe mu ntambara, ati rimwe mu ntambara 8 twahagaritse, sibyo? Uyu mukuru w'igihugu kandi yasabye Felix Tshisekedi guhaguruka, amubwira ko bitari byoroshye guhagarika intambara muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Yibutsa abari muri iteraniro ko iki gihugu na Amerika byanagiranye amasezerano y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ati uri intwari, twishimiye ko uri hano, ni icyubahiro gikomeye, uri umuntu mwiza, twanasinyanye amasezerano y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ya mbere akomeye mu mateka ya Amerika na Afurika. Congo ifite ubutaka, ati buhebuje, twasinye amasezerano, ati bimwe mu bigo binini cyane byacu bizajyayo. Tariki ya 4 Ukuboza 2025 RDC n'u Rwanda byagiranye amasezerano y'amahoro n'ubufatanye mu iterambere ry'ubukungu bifashijwe na Amerika, niyo Trump ashingiraho yemeza ko yahagaritse intambara. Nubwo Trump avuga ko yahagaritse intambara yo muri RDC, ihuriro ry'ingabo z'iki gihugu riracyagaba ibitero mu bice bigenzurwa n'amaboko ya gatatu rititaye ku masezerano y'agahenge yasinyiwe i Doha muri Qatar. Mu ijoro rya tariki ya 31 Mutarama rishyira ku itariki ya 1 Gashyantare 2026, AFC 2023 yarashe igice gikoreshwa n'igisirikare ku kibuga cy'indege cya Kisangani, isobanura ko yari igamije kubisenya kuko cyifashishwa mu gutegura ibitero bya drone. Duhindure ingingo duce mu gihugu cya Uganda, mbabwire ko amakuru avuga yuko ishyaka rya Bobi Wine ritemera ibyavuye mu matora ryanzuye ko ritazarega. Ishyaka rya National Unity Platform ry'umunyapolitike Robert Kyagulanyi Ssentamu uzwi nka Bobi Wine utavuga rumwe n'ubutegetsi ryagaragaje ko ritemera ibyavuye mu matora mukuru w'igihugu, icyakora rivuga ko itazaregera urukiko rw'ikirenga kuko batizeye ubutabera bwarwo. Ibi ni byatangajwe n'umunyamabanga mukuru wa NOP David Lewis Rubongoya yawabwiye itangazamakuru ko atize ubutabera bw'urukiko rw'ikirenga, gusa asaba abantu bose bumva ko bibwe mu gihe cy'amatora babifiteye ibimenyetso ko babijyana mu nkiko kuko nawe agiye kurega. Ati ngiye gushaka ubutabera mu rukiko kubw'insinzi yanjye bwite yibwe. Turabizi ko nta cyizere dufitiye ubutabera bwacu, ariko tugomba kugaragaza ibimenyetso. Abantu bose bumva ko bibwe bakwiye kugana urukiko kugira ngo rero rubikurikirane. David Lewis Rubongoya yari mu biyamamarije kuba umudepite ariko bikarangira atsinzwe, agaragaza ko yibwe amajwi ndetse ko agiye kujya kuregera urukiko rwisumbuye. Kwa 15 Mutarama nibwo komisiyo ishinzwe amatora muri Uganda yatangaje ko Kaguta Museveni yongeye gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu ku majwi 76%, ahigitse abandi bakandida barindwi bari bahatanye. Iyo komisiyo yatangaje ko umukandida wakurikiye Perezida Museveni ari Robert Kyagulanyi Ssentamu wamenyekanye nka Bobi Wine umuziki mu njyana ya pop, aho yagize amajwi 28.22%. James Nandala Mafabi wari uhagarariye ishyaka rya FDC ryashinzwe na Dr. Kizza Besigye yagize 1.88%. Abandi bakandida bagize amajwi ari hagati ya 0.21 na 0.53. Amatora ya Perezida wa Uganda yahuriranye n'abadepite mu gihe komisiyo y'amatora kandi yatangazaga ibyavuyemo mu bice bitandukanye by'igihugu habaye imvururu zatewe n'abataranyurwaga nabyo. Bobi Wine yatangaje ko atemera ibyavuye mu matora byatangajwe na Perezida wa komisiyo y'amatora Simon Mugenyi byabakama, kuko ngo ntabihuriye no kuri kw'amahitamo y'abatoye. Bobi Wine yavuze ko abakozi benshi b'ishyaka rye NUP batawe muri yombi, internet irahagarikwa hagamijwe kandi kwiba amajwi y'abandi bakandida. Ibyo byavugwaga rero mu gihugu cya Uganda. Duhindire ingingo tube n'andi makuru atandukanye duce mu gihugu cya Norvège. Mbabwire ko Norvège wabaye minisitiri w'intebe yatangiye gukurikiranwa kubera dosiye ya Jeffrey Epstein. Yitwa Toby
Jagland wabaye minisitiri w'intebe wa Norvège yatangiye gukorwaho iperereza ku byaha bya ruswa hashingiwe ku mubano udasanzwe yagiranye n'umunyemari Jeffrey Epstein wakurikiranyweho gucuruza abana b'abakobwa hagamijwe kandi kubasambanya. Thorbjørn yayoboye guverinoma ya Norvège hagati y'umwaka w'1996 anaba umunyamabanga mukuru w'akanama kandi k'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi hagati ya 2009 na 2019 ndetse akurira akanama gakuriye ibihembo byitiriwe Nobel. Ikigo gishinzwe kurwanya ruswa muri Norvège cyitwa Økokrim cyatangaje ko yasabye Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga gukuraho ubudahangarwa bwa Thorbjørn Jagland yaheshejwe nuko yari umudipolomate. Umuyobozi wa Økokrim yitwa Paul Lonseth yavuze ko iperereza rizakorwa rishingiye ku kureba niba uyu mugabo yarakira impano zitandukanye kubera imyanya y'ubuyobozi yari arimo. Thorbjørn Jagland yagaragaye kenshi cyane mu nyandiko zigize dosiye ya Jeffrey Epstein, aho hari mail yandikiye Epstein avuga ngo nahoze muri Tirana, no kuvuga Albania, abakobwa bagatangaza. Muri 2023 Thorbjørn yandikiye Epstein amenyesha ko agiye kumusura ku kirwa cye hamwe n'umugore we n'abana. Gusa uyu mugabo yavuze ko igihe cyose yasuye ikirwa cya Epstein yajyanaga n'umugore we ndetse ko atigeze akiraraho. Umunyamategeko wa Thorbjørn yavuze ko yiteguye gutanga amakuru yose ku bakora iperereza ndetse ko hagendewe ku byakozwe biteguye kuzava ari abere muri rusange. Ibyo bikomeza kugenda bivugwa mu gihugu cy'Ubwongereza hari inkuru itangaje. Imbeba zikomeje kuba rero agateranzamba mu mujyi wa Londres. Ikibazo cy'imbeba zihora zitamba mu ngoro y'inteko ishinga amategeko y'Ubwongereza n'ahandi hantu hakomeye utazikekera gikomeje kurikoroza ku mbuga nkoranyambaga mu gihugu cy'Ubwongereza. Kuri inshuro ubwo umuyobozi w'abatavuga rumwe na guverinoma y'Ubwongereza witwa Kemi Badenoch yari gutanga ikiganiro, inyuma ye ahagaragaye imbeba iri gutambuka bigarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga. Kemi Badenoch yari mu biro bye bibarizwa mu ngoro izwi nka Place of Westminster iherereye i Londres mu Bwongereza, ahakorera inteko ishinga amategeko y'iki gihugu cyo mu Burayi. Ubusanzwe hagaragara imbeba benshi bagaragaza ko haba hari umwanda n'ibindi bibi, ku buryo rero kuyibona itamba ahantu hiyubashye nko mu nteko ishinga amategeko y'Ubwongereza bifatwa nk'ishyano. Londres ni umujyi ugendwa cyane ndetse ubumbatiye ibintu byinshi byaba ibishya n'ibya kera cyane. Ntibitangaje rero kuba uhageze ahantu muri uyu mujyi ugahura n'inzu zo mu myaka magana ishize, wagenda indi ntera nto ukahasanga inzu zigezweho zikabakaba ibicu. Icyakora imbeba zakunze kuba ikibazo muri uyu mujyi ku buryo n'ahantu utayikeka utungurwa no kubona inyarutse. Bivuga ko i Londres habarizwa imbeba zirenga miliyoni 20 mu gihe kandi uyu mujyi ubarizwamo abaturage barengaho gato miliyoni 9, bigaragaza ko kuzirwanya bishobora kandi kugorana nubwo hari abavuga ko bidashoboka. Ikigo kimaze imyaka 25 gihangana n'udukoko dushobora kandi guteza indwara kizwi nka Dino Pest kigaragaza ko bimwe mu bituma i Londres hagaragara imbeba nyinshi cyane harimo n'abantu benshi. Imibare igaragaza ko Londres ituwe n'abantu benshi, aho abarenga 5700 baba batuye ku buso bwa kilometero kare imwe, bigaragaza uburyo bucucitse. Ibi bivuze ko hari abantu benshi, habarizwa kandi imyanda myinshi iyo ititaweho ibisigazwa by'ibiryo n'ibindi bituma rero imbeba zibaho uko zishatse. Mu bindi bituma rero imbeba kandi zororoka nuko muri uyu mujyi habarizwamo amatiyo menshi cyane atwara imyanda ashaje, inzu zishaje n'ibindi biha kandi imbeba zibaho zisanzuye. Ikindi ni ibihe. Londres ni umujyi udakonja cyane nk'ibindi bice by'Ubwongereza mu bihe by'ubukonje bukabije, ibituma rero imbeba nanone zororoka cyane nk'uko bikomeza kugenda bigarukwaho n'iki ikigo muri iki gihugu cy'Ubwongereza. Byinshi cyane bikomeza kugenda bivugwa.